Isaiah 37 sifunda uNehemiah chapter 4 from verse 1 masingafamba 1 and 2 asefikulentaba futhi asisuyela asikweshi Isaiah 37 John chapter 10 verse 10 ifunde yamasho Isela alizi ligezele ukuze libe liqhele lichabalalise mna ndizele ukuze babe nobu babe nabo ke ngokugqithisileyo yeah okulinat sifuna uNehemiah chapter 4 Nehemiah chapter 4 from verse 1 Nehemiah chapter 4 from verse 1 Kwathi akuva uSenabhalathi ukuba siyalwakha uDonga wasuka wavutha umsindo wakhe waqhumba kunene wawanciniva amayuda verse 2 wathetha phambi kwabazalwane bakhe nempi yakwaSamari wathi enza ntoni nalamayuda antshwenileyo yeah weke ozinqabisa na obingelela na ogqiba namhla na owavusa na amatye kwezifumba zothulu etshile nje verse 3 ke uTobiya umAmoni engakuye wathi nalento ayakhaya kungathi kunyuke impungutya le ilumphekeze udonga lwakhe lwalomanje kufollow it okay sure 4 verse 4 yiva Thixo wethu ngokuba sidelelwe ukubuyisele ezihlokweni zabo ukungciniba kwabo thank you Isaiah 37 from verse 1 to 3 Isaiah 37 verse 1 kwathi akuva oku ukumkani uHezekiya wazikrazula ingubo zakhe wazigquma ngezirhwexayo wangena endlwini kaYehova verse 2 wathuma uEliyakim umphathi wendlu noShebana umbhali namadoda amakhulu ababingeleli bezigqume ngezirhwexayo kuIsaya uprofeti unyana kaAmosi verse 3 bathi kuye utho uHezekiya ukuthi le mini yimini yembandezelo
neyokuhlwaya neyogibo ngokuba abantwana baze kufika emlonyeni wesizalo tu ke amandla okuzala. Thank you, Jesus. Verse 3. Verse 3. Repeat, yes. Okay. Bathi kuye utsho uHezekiya ukuthi le mini yimini yembatezelo neyokuhlwaya neyogibo ngokuba abantwana baze kufika emlonyeni wesizalo tu ke amandla okuzala. Thank you, Jesus. Baba sikelela izwi lakho eliphilileyo. Verse 3. This is the day. This day is a day of trouble and rebuke and blasphemy. For the children have come to birth, but there is no strength to bring them forth. Hallelujah. This is a day of trouble, distress and rebuke. For the children have come to birth, but there is no strength to bring them forth. Hallelujah. Inhliziyo yomzali le. Hallelujah. Ngoba umzali ngamnye enhlizweni yakhe ukubona iseed yabantwana bakhe. Hallelujah. Umzali ngamnye inhliziyo yakhe ukuthi abone izinto ezithwelwe ngabantwana bakhe zisiza zibonakala. Amen. Hallelujah. Kodwa ukuba ifikile imini ibixelwa kodwa usuke kube ne-complications kule issue of deliverance, inhliziyo yomzali iba nokhala. Hallelujah. Ngoba inene kubalulekile ukuzalwa kwabantwana. Amen. Ngoba inyaniso emsulwa engeke sibalekele ukuthi abantwana bayakwazi ukuthi bathathe inhliziyo yomzali bakwazi ukuthi bayifikisele kule ndawo umzali bekenqwenela ukuthi ingafikelela kuyo. Amen. Hallelujah. Now sininzi izinto ezi-affecta i-issue ye-deliverance. Amen. Ilento uthi xa ubona mhlambe thina abantu besifazane uma ngabe uye waya eclinic noma waya kwa-doctor kwafumaneka ukuthi ukhulelwe, into yokuqala abenesi bathethe nawe ngayo ukuthi hamba uxelela abazali. Amen. Ngoba besazi ukuthi inhliziyo yomzali ngenzala yakhe ukuthi injani, uyena ozokwazi ukuthi abe nokuthethana nalomntana opregnant ukuthi uzokwenzenjani ukubamba nokukerisha lento eseliphila ngaphakathi kwakhe. Amen. Uve kuthiwe suba kwindawo ezikwenza ukuthi ube ne-stress ngoba i-stress sakho does not only affect your health but it affects the health yalento uyithweleyo. Uve kuthiwa sukhala kakhulu ngoba ukukhala kwakho ku-affecta lo mntana ozomzala. Sizohlangana nomntana ongusikhali imini nobusuku, kanti usikhali oku kuvele phaa kumamakhe ngoba esisikhali yena. Amen. Hallelujah. Ngoba kumele enakekelwe umntwana. Amen. Kuhlangana nabazali mhlambe uthola ukuthi uma ngabe ufuna ukulala ukuthi hayi sulala imini yonke ngoba ukulala kwakho as much as kumnandi uva kudinwa kuwe kodwa ku-affecta nomntwana ozozalwa futhi kuzo-affectwa kwawena mina uzozala ngayo ngoba ngalesi sikhathi umntwana kumele ukuthi eze uzolala. Amen. Loo nto i-affecte i-date or mhlambe ixesha lokudeliverishwa komntwana. Amen. Hallelujah. Zininzi izinto-ke ezenziwa ngabazali zisebenza kwalento engaphakathi emntaneni. Amen. Hallelujah. Ngoba uma umntwana engazange aba nendlebe yokumamela kumzali xa ethweleyo, amen, kuyenzeka ukuthi kube khona i-delay kuyizinto ezibalulekileyo bekumele ukuthi ziyenzeka kulo mzi. Amen. Hallelujah. Sithatha umzekelo ka-7 ka-Elijah. Lithi izwi lenkosi kwakuredi ukuthi kunethe. Amen. Kodwa lo muntu oseduze nomuntu obonayo kodwa
iqhenqe lakhe kubantu bekumele ukuthi bayaconnecta naye abakwazi uconnecta naye ngoba iqhenqe lakhe lizoba affecta basuke nabo babe neqhenqe kanti ibingamiselwanga bona indaba yeqhenqe. Hallelujah, hallelujah. Lixesha elibuhlungu naselizweni lakuthi ayi-affecti bandla kuphela kodwa i-affecta nelizwe. Now for us to bring the solution in the world kumele ukuthi kube kanti thina siye sazinika ixesha to bask in the light. Hallelujah. So that ubulight bukaThixo bukwazi ukuthi to illuminate us, ukuthi bukwazi ukuthi busitshe, ukuthi ukuvela kwethu le light ikwazi ukuthi yenze umsebenzi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ungasikelelwa uThixo ngezipho zonke kodwa wena ngokunokwakho ngokungavumeli ukuthi i-character yakho isetshenzwe ikwakwa kunguwe ozomosha kwa this very same gift le oyinikiwe ukuthi kwazi ukuthi ibe luncedo. Hallelujah. Angathetha umuntu athethe izinto ezibalulekile ezinkulu umbeko ingekho awukwazi ukureceive nje. Hallelujah. Angaba kudala abe neminyaka kodwa ukuba akanandlela yokurelate nabantwana ayithatheki yet ilungile. Into elungileyo kodwa ikhutshwa ngumuntu ongalunganga ngoku isuke iyenza imix masala ingafikeleli kulada. Amen. Hallelujah. Ixesha lokuthi kuzalwe lifikile yileli. Amen. Kodwa amandla wokuzala awekho. Hallelujah. Izinto esizimamelayo sizive ngendlebe zethu ziyenza ukuthi amandla wokuthi sizale angabikho. Amen. Siyakelelwa uma usasala uba unomntwana ukuthi kuyenzeka ukuthi umzali umntana asuke aphume umntana wena mama usukushiyeke. Hallelujah. Nawe usithi usiza kule nto yakuzala uzawothukile ukuthi kungenzeka ukuthi le nto ingenzeki. Hallelujah. Izinto esizivayo ziyaba nobungozi ezintweni eziphilileyo ezinokunceda ngempilo yethu zisuke zibe yintshabalalo kuthi. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa kudingeka abantu abahlakaniphile abazokwazi ukusondeza uThixo rakashata lababasitha lababosayi rekeyenda lababosa. Kawufunda uPhilippians chapter 3 ufunda uverse 19. Hallelujah. Inyaniso emsulo engeke sibalekele ukuthi uThixo usibiza kwakhe sibatsha sibadala usibizele ukuba necharacter yakhe, usibizele ukuthi sifane naye. Hallelujah. Usibizele ukurepresenta yena. Hallelujah. Ukuze ukuthetha kwakhe kube ukuthetha kwethu ngendlela uThixo enjalo nathi sibe njalo. Philippians chapter 3 verse 19. Verse 19. Abasithelo sitshabalala abathixo usisi sabo abaluzuko luluhlazo labo abanyamekela izinto zomhlaba. Oh yes, verse 9. Funda verse 9. Verse 9. Verse 9. Sure. Okay, From verse 8. Ewe okunene ndisuka izinto zonke ndizibalela ekuthini ziyixwalele. Thank you, Jesus. Ngenxa yokungama kokumazi uKristu inkosi yami. Endithe ngenxa yakhe donakalelwa zezi zinto zonke ndizibalela ekuthini ziyikunkulu ukuze ndimzuze uKristu ndifunyanwe ndikuye ndingenabo okwam ukulungisa obo basemthethweni ndinobo
bungokukholwa kuKristu ubulungisa ke obuphuma kuThixo ngalo ukholo. Hallelujah. Mfuna nondawo. Eyona nto sibethayo i-affecta i-deliverance yethu. Si-affectwa ukufuna our own righteousness. Si-affectwa ukuzenzela ubuthixo. Si-affectwa yimbonakalo. We want to appear good before the eyes of men. Yet siyazi ukuthi sikude noThixo. Hallelujah. We want to appear having exercised the word of the Lord. Yet sisazi ukuthi asilenzi ilizwi likaThixo. Kodwa sifuna uku-appearisha phambi kwabantu as though we do. Hallelujah. We want to appear before the eyes of men as if we are approved by God, yet we know that we are not. Hallelujah. Sifuna uku-appearisha ebantwini as though we know, but we don't know. Hallelujah. Hallelujah. Now, kubalulekile kakhulu. Amen. Sisekhona uThixo asinikeze amandla sisebasha. Amen. Hallelujah. Sisadicayile ukudlela ubusha bethu enkosini. Hallelujah. Ukuthi sisuke sithi ukuthi tata that we do not live of us but we live of God. Hallelujah. Ngoba inene intando kaThixo uthi njalo uthi ngiyoshiya nomoya ingcwele. Umoya ingcwele yena wazi intando kaBaba. Nonto ithi if we do not connect with the Holy Spirit singaba kanti intando kaThixo ilula singayifunda. Kodwa umbuzo uthi uThixo ukubizela ukuthi wenze lonto na ngoku. Ingabe uThixo lento ayithetha kimi manje is it the same thing ayithetha kuwe na ngoku? Ingabe ngempela le video ubuyibukele noma oyibukelayo noma lo mfundisi omthandayo lo okukhulisayo kuleyo video ingabe ngempela ulungelelene na nobizo lenkonzo yakho ulungelelene na nowakho umfundisi ingabe izinto ezisenhlizweni yalo mfundisi osenhlizweni yakho ingabe inhliziyo yakhe nenhliziyo yenkokheli yakho ziyafana na? Hallelujah. Ngoba ikesha le-deliverance bathi nake uhamba uyothaba bathi hayi awukwazi ukuthi uyothaba ngoba balumkele ukuthi kungenzeka ucinga ukuthi ungumthamo kanti ungumntana. So uhlangane nathi selesibeleka abantwana singene hoyeko lokuthi kuzokwenza njani ka selephumile kingazi ukuthi kuthiwani. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba silinyazwa zizinto ezinhle kodwa eziza phambi kwekesha. Hallelujah. Silinyazwa yi-information eninzi engasifanelanga ngokwaleso simo. Hallelujah. Nakuhlangane nathi replace le repentance that we are supposed to be doing. Ngokwenza imisebenzi emihle sikhona enkonzweni onke we are cleaning and then we are doing this and that kodwa uyazi eyona nto ibifuneka ukuthi uhambe umfundisi wakho uyoxolisa nansi into efikelayo akufuneki ukuthi ubonakalise ngemisebenzi ukuthi uyanamkela ubizo lwakhe ufuneka ukuthi wena uhambile uye kuye ukuthi you know what into enzekela kudala ngikuthile enhlizweni yami kudala uthetha futhi ngiqonda ukuthi angifuni ukuyiva into because sinexesha ngoku abantwana bethu sibakhulisayo bakwazi ukuthi baqinise ikhanda bathi angizokuhoya umbizi angezi anakunaxesha lakho umntana wakho omzeleyo asuke alinyazwe izinto umbone ukuthi you know what the time I was calling you benifuna uphephisa wena uhlangane nabantu beganda
enhlizweni yakhe. Nakuhlangana nathi sele sikunomlo omnye nomnye ngoba sihlungiselwa inhlungu onayo ongathi uze nayo ngaphambili ukuthi nansi indawo engilimele kuyo. Then sizothethana ukuthi sizokwenza njani ngoba ukhulelwe. Ingxaki yethu ilapho kulo ndawo. Hallelujah. Ukhulelwe. Bathi-ke kasele bembonile ekuleyo stage bathi the stage that you are at udinga sizalele. Masimkhuphe umntana ngoba ingxaki khona apha. The state that you are at, i-health condition yakho does not allow you anymore to carry this baby. Because if you continue carrying this baby, you and the baby are going to die. Now, so when the loss yabantu ababili, ommono masikhuphe lo mntana apha kuwe ngoba nizolimazana mina. Amen. Sizinto ke ngoku ezingaziwa ngumntana ngalesi sikhathi wena mzali umjongile ukuthi ewe unayo kodwa iyafuna ukuthi isetshenzwe for the sake of your own health and the sake of the baby that you are carrying. Now kithi ngoku uma ngabe singeke sikwazi ukuthi size ngaphambili komkhulu David, uDavid wathi uAbsalom eyothathwa wabuye ekhaya ebuya uAbsalom akavuma uDavid ukuthi uAbsalom makangene epalace. Hallelujah. Hallelujah. Wazama uAbsalom ukuthi makwenzeke ngibuyile nje ngeshule mangide ngimbone ukumkani. Hallelujah. Uyazi ukuthi ikhona into ekusamele ukuthi isetshenzwe kulomuntu asikho ready thina sobabili ukuthi singakwazi ukuthi sibonane. Amen. Hallelujah. But siphile ekhasheni elibi labantu abaziyo. Now when you give him or her in time to relax, I don't touch line this one. Hallelujah. Ucinga ukuthi uyam-switch off because there are people abathi ke bembonile but you are. And they should. Why? Because abangumzali. Ungazibona unokuthetha izinto ezinkulu ucinga ukuthi ngumuntu omdala kanti una 11 years. Siyabona unande uthetha izinto ezinkulu ucinga ukuthi uzawuhlangana nomuntu omdala kanti mncinci ungakaya. Mina ngiyazi iminyaka yakhe. Mina ngizokwazi ukuxelela ukuthi yabona ke ngoku usumthisa istamp uyongqena ukuhlafuna 1 2 3 4 5. Abantu aba wena uyakuba bayazi lanto. Hallelujah. Bangakulwisa nengwenyama futhi uyoyisi ngoba ngiyathandazela. Hallelujah. So bazalwane bami abathandekayo enkosini, kukhona isikhalo. Hallelujah. Kukhona isikhalo. This is the time of the child to come forth. This is the time of seeing the gifts of God operating in the church. Hallelujah. Ixesha lokopha has expired. Ixesha le-wounds has indeed expired. Hallelujah. Besingeke now that we reconcile with one another and take a fresh new start. Amen. Amen. Hallelujah. Not ngokubulungisa bethu, not ngokwezinto esizaziyo, not ngokweBhayibheli esifundileyo, kodwa ngokokwazi ubulungisa bukaThixo. Hallelujah. Ngokwazi ilizwi likaThixo uthi uPawulos not ngokomthetho engiwaziyo. Hallelujah. Kodwa kibe nobulungisa bukaThixo. Hallelujah. We want to see people being able to love unconditionally. We want to see people being able ukuthi bakwazi ukuthi babe nenceba. Amen. Abantu bakaThixo bakwazi ukuthi babe nengqondo ephilileyo towards one another. Abantu bakaThixo bakwazi ukuthi bangaphakamelani ukuthi kodwa osweleyo akwazi ukuthi anikelele omnye. Amen. Onamandla okwenza into ethile akwazi ukuzisa amandla akhe ngaphambili ukuthi mina this is what I have. Amen. Sizise ezandleni zikaNkosini akwazi ukuyithandazela lanto njengoYesu wathandazela izonke. Lanto isukiyande ikwazi ukuthi isonele sonke. Lanto uThixo akunikeze yona ikwazi ukuthi ingasasikeleli wena wedwa, ingasasikeleli abahlobo bakho kuphela,
ingena ibhadi so that ize ngaphambili ikwazi ukuthi ithandazelwe ezandleni zomkhonzi kaThixo ukuthi ikwazi ukuthi ihande. Uthi uPawulos kayethela noTimothy uthi ngabekela izandla ekubekeleni izandla zami kwaba khona isipho. Amen, hallelujah. Now when he talks claiming the gift yena Paulos oye waba ne-contribution towards. Amen, hallelujah. So lonto ithi ibandla lethu li-rich abantwana abathweleyo apha kwebandla baninzi. Amen, hallelujah. And uSathane umile ulwa nathi left, right and center because thina singumlilo odlayo. Thina we are the heads and not the tail. Thina we are the pattern setters, not ukulandela. Amen. Thina singalaba bantu ababethwayo ukuze abanye abantu basinde. Thina singalaba bantu abangumthombo wokuthi abantu abanqanyweyo bakwazi ukuthi beze ebandleni lethu bazosela, nabefundisi beze bazosela, nalabo bazogana amabandla beze bazosela, so that bathi behamba baya phandle bahambe behluthi bebonele be-protected. Hallelujah. Ngoba bafike endaweni yamagogo alwa imfashwe zomkhosi wamaZulu. Hallelujah. Abantu abalwa iklele idenistike esandleni, abantu abalwa balandelele ingonyama naxa sele isemgodini, abantu Thixo abanabisile elithi izwi lenkosi ubasindisa naxa ingonyama selibethiwendile kushiyeke okhokho ababili, kodwa uThixo abasindise ngokuThixo esazi ukuthi izizwe zilindele ukusela, abantu balindele ukuthi bafumanise amandla, abantu balindele ukuthi babe ne-character eyifaneleyo insindiso. Hallelujah. Yilento ubona umpostile engashumayeli imoto, engashumayeli izindlu, ngoba inene lithi izwi lenkosi. Funani ubukumkani bamaZulu tata. Hallelujah. Asizokwazi ukuyeka ungenayo. Hallelujah. So besikuphulukanisa lobukumkani babaZulu, so besikuphulukanisa nezinto ezi kumele ukuthi zilandele. Hallelujah. So besikuphulukanisa namandla la kumele ukuthi ayazeke. Ngikithi kuyacaphuka xa ngiva kwandile ububi emhlabeni, ngikho ukuthi Nkosi yami akwabe ungasivusa. Amen. Kuthi ububi bukhathazile, kodwa kwelinye icala ukukhanya kukhathaze nangakhona. Ubona ukuthi hey uSathane akanandawo yokuthi angaba nendlela yokubambelela, ngoba inene bakhona abantu abamchallengeayo ukuthi awukwazi ukwenza ngokusenhlizweni yakho ngoba nguThixo kumele ukuthi agqibele. Hallelujah. So bantu abatsha, we are expecting a lot from you. Hallelujah. Ningabona ngathi niyabethwa, kodwa inyaniso ukuthi we know the potential that you have. Hallelujah. Umuntu onento uyabethwa. Hallelujah. Lo ngenanto asinangxaki yakhe ngoba akananto vele kuzaba umhlaphi. Amen. Kodwa lo onento umbethela ukuthi makaperforme kwi-potential yakhe. Amen. Hallelujah. Angadli izinto zasenzansi kanti yena uyi-igili kumele ukuthi andizele phezulu. Hallelujah.